Po pokretanju programa na ekranu će biti prikazan njegov osnovni okvir, čiji je namena da prikaže sve sadržaje koji su predviđeni ovim kursem. On je podeljen na nekoliko funkcionalnih celina, od kojih je najvažnija ona koja se nalazi u gornjoj zoni okvira i koja pruža mogućnost da se izborom neke od ponuđenih opcija aktivira odgovarajuća lekcija. Za izbor željene lekcije dovoljno je da u trenutku kada se kursorska strelica nalazi iznad njenog naslova, kratko pritisnete levi taster miša. To će za rezultat imati uklanjanje početne slike sa ekrana i pokretanje video sekvence vezane za ovaj segment iz izabrane lekcije. Sada se na ekranu mogu uočiti i ostale funkcionalne celine, kao što su meni za izbor željene teme, uz levu ivicu okvira, površina za prikazivanje video sekvenci u sredini i grupa ekranskih tastera za kontrolu reprodukcije koje se nalazi uz donju ivicu okvira. Za izbor neke od tema koje sadrži izabrana lekcija, potrebno je da kursorsku strelicu postavite iznad njenog naslova, pri čemu će se za njeno označavanje koristiti plavi pravougaonik i zatim pritiskom na levi taster miša započeti prikazivanje njenog sadržaja. Ako ste izabrali neku od raspoloživih tema i započeli reprodukciju video sekvence, za dalje upravljanje njenim tokom možete koristiti ekranske tastere, koji se nalaze ispod same površine na kojoj se vrši njeno prikazivanje. To znači da se za privremeno zaustavljanje reprodukcije može pritiskom na levi taster miša na taster u formi dve vertikalne linije aktivirati funkcija pauze, dok se za nastavak reprodukcije može izabrati taster u formi trougla, koji aktivira funkciju play. Za potpuno zaustavljanje video sekvence potrebno je izabrati taster stop. Pokazivač u formi vertikalne linije koji klizi po horizontalnom žljebu ima dvostruku funkciju. Kao prvo označava trenutni položaj u odnosu na ukupno trajanje video sekvence i na taj način pomaže da vidite da li je ona na svom početku, u sredini ili pri kraju. I kao drugo, omogućava da se njegovim povlačenjem brzo pozicionirate na željeni deo. To je naročito pogodno za situacije u kojima želite da se vratite i ponovo pogledate neki od segmenata koji su već prikazani. Za brzi prelazak na sledeću ili prethodnu temu u okviru tekuće lekcije možete koristiti odgovarajuće ekranske tastere, dok se aktiviranjem funkcije Continuous Play omogućava njihovo automatsko nadovezivanje i na taj način sagledava čitava lekcija bez prekida između pojedinih tema. Osim video sekvenci, za savlađivanje ovog kursa na raspolaganju su vam i tekstovi svih lekcija sa prevodom. Za prelazak u tekst režim rada izaberite ikonu u obliku slova A i nastavite rad prateći tekst koji se prikazuje na ekranu. Ponovo prikazivanje video sekvenci možete pokrenuti izborom ikone sa simbolom kamere. Ako želite da odštampate tekst koji se trenutno nalazi na ekranu, kliknite na ikonu sa štampačem. Pri tome imajte u vidu da deo ekrana koji prikazuje video sekvencu neće biti odštampan. Ako želite da proverite svoje znanje, kliknite na ovu ikonu i izaberite grupu tekstova koja je vezana za odgovarajuću lekciju. Za svako pitanje postoji nekoliko ponuđenih odgovora, a od vas se očekuje da izaberete onaj za koji smatrate da je tačan. Klikom na dugme Check Answers možete proveriti koliko ste u tome imali uspeha. Ako želite da odmah prikažete sve tačne odgovore, kliknite na dugme Show Answers. Izborom dugmeta Next možete preći na sledeću grupu pitanja, dok dugme Previous služi za prikazivanje prethodnog teksta. Ako kliknete levi taster miša u trenutku kada se kursor nalazi u gornjem levom uglu okvira, bit će vam omogućen direktan pristup internet prezentaciji proizvođača, dok se izborom ikone sa znakom pitanja može ponovo pokrenuti ovo uputstvo. Konačno, izborom ikone u samom donjem desnom uglu okvira možete zaustaviti izvršenje ovog programa i njegov okvir ukloniti sa ekrana.